chỉ bay ule October ni som ni le paria tania khovela social media platform lian berte jingami Twitter chuan nei tu thar nei ta kan ria thak angin Twitter hi khovela politician langsar tak tele milar tak tena an thu le hla an puan suana platform poimo tak ani awangin Twitterin nei tu thar ane chungchang hian khovel ngai vena hlo hle maya tun tuma hian hemi chungchang mi pahni nan ziak kan ngai thla ho dona ama sain pusi ti la rin oma ziak hingai thatiang khovela mi hau saber Elon Musk an Twitter le nge Donald Trump pathu hla puan zara ni donem khovela pa hau saber SpaceX le Tesla nei tu Elon Musk chuan alo tumang nge in khovela social media platform lar le ram khata high ranking official le milar walten an thu le hla puan zarna la an man deuh vek Twitter chu US dollar tluk le ding on somli le pali pound billion som thung pariat le point khatin akhar chong ta Elon Musk yan nikum sang hi som ni pakhat khan April tha a Twitter hi US dollar billion somli pali in leyatum ti soirik alon di to thina ma se kar ni nuwa azuji sana alei le mai lawa wangin Twitter sumlak lu point atlak niam phain soi sel le dem tu po anom nual Twitter point Elon Musk ko takhin mai tumina buai pui pha hialani kha Elon Musk le Twitter te chuan atira anin biak na anga soi fel turin tun thatira Delaware courtroom in biak na nei le in Elon Musk chuan atira Twitter akhar chon ngam na za athe lut thale a engma asoi fi alo thung hetianga Twitter hi Elon Musk kuta alawon ta ka chuan November ni riata US midterm election ma nge in Twitter thu nei tu ten mitam tak thu le hla puang theilawa an mui an lo thui pin sak te chuan trongkam an ron nei vele thei tura nga in US President Donald Trump papo Twitter account paisak ania a account zui tu follower makta duai tam tak ane te hena athu le hla te aron vor le thei tura an ngai deuh ani Elon Musk chuan Twitter tana ahma thlir vision asiam te soin April tha khan zalen taka thu soi theina a om thuai theinan mitin te tana thulo mom ti in tu tenemo ngai dan an soi theilo na tura an hui hubbe sakle khuwa khir sak chu tha atilowani Donald Trump chuan Joe Biden chu US President atan an ne lo tum khan vote ti ching pen wang le voting system diklo fraud wang tele vote in ruksak om wang ti in Twitter a tweet na sak le a follower anga sia mi puiri rusu khek ti danglam thei in huat na siam le tharum tho na thlen tir thei ti in a Twitter account anti top saka tun nuwa Trump chuan ama pualin Truth platform ti social media dang siamin athu le hla avot tak sina ma se Twitter ang ero in follower anga zui lawani Elon Musk chuan Twitter atanga Donald Trump an pai mak na chu at thak ti in suit saka man tir le atum ti te alo soi to ani voina he Twitter hi aleita ka chuan top Twitter executive chief executive officer CEO pani Parag Agarwal le chief financial officer Ned Segal te chu antel to don lo ti ani BBC chuan Elon Musk kuta Twitter aum vele top executive te hian an chua san halati Twitter co-founder Biston chuan Parag Agarwal le Segal le top legal le policy executive te hena an ma ni thorim na wanga sumdon na hlo tling ti na fakani Elon Musk chuan engtiang chen nge Twitter mandan tur rule asiam donero kim changin ala puang za lova ma se mitin tana zalen takathu soi theina tur mun ani ang tin aron tweet kal ani Twitter a hian in huat na lam tharum tho na lama in fui na tele thalak le chin chia na symbol in mes lam te ti lan phal ani lawani Elon Musk chuan Twitter alei chan chu sum siam bel zel tum na wang ani lo ti soin chia puam ang tur ani don lo ani mele Reuters news chuan
social media platform lar Instagram le TikTok chu mi ten an pang war chho le a tun ma angin Twitter hi chum lo chat lo wang mang tu an tam lo mai thei ni na zia Twitter share holder te chuan Elon Musk an le atum an rem ti thu hi kumin September tha khan lungrual takin an rem ti tlang ani NBC News chuan nidanga market rate cap US dollar billion somli pakhat an nei thin chu nilai ni khan kumina asan ber highest level of the year thengin US dollar billion somnga pathum akai pha ani ati The Washington Post chuan Elon Musk an Twitter company a lo thok to te chu atlem thei ang peran ha thok tu ti tlem du in za a somsari panga velin ti tlem atuma ma se thok tu te chuan le khathon ziakin thok tu ti tlem vak chu Twitter ta na thalawang e ti in an hril ati company general counsel ero chuan thu thang leng vel satlia riung mor mai ani e ati thung Bloomberg News chuan ama Elon Musk ange in chutiang thu thang chu apha ani ati bok Elon Musk chuan khowela mitin mi zong songin zalen taka thuan soi theinan spam fake account te then fai ani anga Twitter platform chu zaom takin von himani yang ati hemi chung chang Ricky Elconisia khi ngai thak chun zomang tunlai khovel changkang chho zela social media in thil ati theina apung zela khovel hriata voice nei nan le thu le hla kan lak na perpo ani chome kani heti lai hian media YouTube FB Instagram Twitter Google le thil dang control tu te hi left wing liberal ani deu vexia chu wangin conservative lam hian du angin voice an nei theilowa an chanchin emo ngai dan po athalam hu be sak an ni fawani US politician le activist host tam tak hetiang platform atang hian ben khap an ni thina chutiang khap zinga trong tha da ber democrat lam anom ve ngai lowa Republican lam le an lam tang de vek an ni thin US president tang lai Donald Trump pameu Twitter le Facebook in an ben lain dictator Iran huai tu te North Korea le an ram huai tu le Taliban te meu po khap an ni ve si lo heng ho hian thu deng khong tak an account manga an chak chu areng lai point ben an ni ve ngai lo ani khowela mi ho saber Elon Musk hi Democrat lam tang ani thina Republican lam a vote ngai lo thu po a soi thin ma se tu nuwa Democrat le left wing ho che du dan te Joe Biden at nuaya US atluk chiat na sabzia le heng ho control na nuaya free speech ra be ani na sabzia chu atakin amu chho ve ta zela US sarkar kaldan diklo le media giant hovin free speech an ra be dan te conservative ten voice an nei ve theilo dan te nen na satakin a soi chuak ta a CNN te chuna takin a soi sel boka ti chuan Twitter a share ale ve ta hiala mani lo khan Republican a ain pek thu a soi chuak ta nge ani ka chu vele Elon Musk chuan kiltina tangin soi chiat na le be na atok chong hal mot maya ama la chuan chu tiang ho chu enga vak angai lo thunga Twitter a hian share nei tam ber ani tu khan Twitter na thok le liberal ho te CNN le left wing media tam tak te chuan na satakin Elon Musk an hup khur dan tilanga a chethayang berin an sel ngal supa Elon Musk chuan Twitter a fake account bot atamzia a mu chuan nuin lei atum na chu aban san le te a chu vele liberal ho an lom le ta ma se Twitter chuan Elon Musk chu an khing ta tin federal investigation hial an nei chawa Elon Musk chuan aril ru chu thak le thutin Twitter chu US dollar billion somli le pali velin aleita ni Elon Musk chuan Thursday khan nakin zelatan ngai dani nang lo mi chi rang ten tharum manglawa kan ngai dan te thataka kan soi howa debate kan nei theina mun pui a om hi a tha ka ti ani ti in Twitter alei chan a soi le a amalam khan Twitter na thok left wing bias tak te chu za a som sari panga Twitter nuaya thok mi sang sari le zanga lai
an na atanga aban tur thu lo soi to a ma se chutiang taka a chet lo tur thu a soi le to ni a report ani tak ni mo eng po ni se Elon Musk hu phur wanga Twitter na thok bang lok anom nuala tin ama ngei point Twitter ale chian vele Donald Trump lo ben tu Twitter head of legal policy Vijaya Gadya aban hal mi a tin Twitter ho tu pa ber CEO Parag Agarwal le mi poimo dang an na atangina ban hal bok Elon Musk hian Republican emo Democrat emo mi tu po ngai dan kal sual le filor lutuk chu adu lo ve ve ti asoi to a Twitter po alai thei ang berada atiama Donald Trump account po ahon sakle ngei chu tlang rin lo kania mase Donald Trump ber hian Twitter pan atum to lo thu lo soi to a athei tak angemo eng tin zel nge thila kal doni lo thir phot mayang u soi chak tak ala tam hle mai Elon Musk thian thatak kaniwai sa point social media platform sa prama chuan lar tak mai pakhat parlar alei zo chi aboka conservative te hian media bias lutuk anron beilet chotran ani theyangem CNN antlan hiam zela ruai tu thar Chris Licht anneya ani hian CNN bias le left wing lutuk chu adu vaklo ni nan soya chu wangin CNN a thok milar tak aron ban ngal nual maya ban hlawin CNN mi le sa te an thodep te pani ber mai CNBC in asoi dan chuan tun kum top lam hian CNN na thok mi sang khat chuang ban ani le don ani US midterm November in thang tur boruak a hot to hle maya Republican campaigner rol thar pakhat phei chu hialia kother Florida Democrat lam trang mi pali ten thi chongin kutan lo thlaka rol thar khongai thlak tak an soi saklai hian hewenga hian Republican le alam trang te ron kal kan ram ti lo ti in an awani midterm Democrat lam hian ne na an changani chuan naw ti tlak theina dan siam an tuma Democrat lam ngai dan chuan naw te hi apian don to thlenga pai tha hi athianga Georgia Democrat Governor candidate Stacey Abrams chuan ram economy siam thatnan naw ti tlak chu a solution ani ati hial US sarkar chuan tuai mihur Drexo buat sainan Ecuador Cultural Center chu sumfai US dollar sing ni ape chuak boka Zionist Organization of America US le Israel in kar ti chak tu pol point Donald Trump chu choi moi na hlutak an pek chua zen lo an hlan boka football coach in khelzoa pathian hena atong trai awanga an ban tak le lesbian te kek asiam sak du lo wanga an rem kek siam tu pakhat po tun nai mai khan ko tin thiam achan tir ve boka Donald Trump pala in US tu chena salutu tun din le nan aron kir mai thei thu alo soi chuak le bok nen soi tura tam hle a chu tiang zong song te chu hun om dana zirin nakin lama akim chang dewin kan soi le donia